waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu jalibatul maraqib caggal yettude Allah e julde nela sallllahu alayhi wa sallam. Min jetti Allah ko moƴƴi siko Allah hon nina Serigne Touba yiɗiri maggal ngal hon nina yamriri ngal kadi ko noon min mbaɗiri ngal saabi Serigne Touba nodduno e maggal he pour yo yimɓe jettan ɗum Allah ngol ɗon jettugol Allah noon idi hen ko janggude alquran e janggude qasaidu Serigne Touba ɗi te ɗum ɗon foof alhamdulillahi rabbil alamin Allah wanni amen moƴƴere hamin mbaɗi ɗum Allah wanni amen kadi tawfiq hamin ɗum mbaɗi woni noon kadi kalɗa ko heɗen ñagano Serigne Mountakha jomirawo subahanahu wa taala ɓoyna ɗum ɗo eɗen ñagano kadi wasila meɗen woni Cheikh Abdourahmane Mbacké jomirawo subahanahu wa taala ɓoyna ɗum ɗo eɗen ñagano kadi jawrin meɗen woni Cheikh Mouhidine Sow yo Allah ɓoyna ɗum ɗo heɗen hen jetta Allah ko moƴƴi wallahi kalɗa ko tan ko wondi manam wondi ɗum neɗɗo Allah ɗum waɗi ɗum ko dañi ko saabi min janggi e qasay Serigne Touba hen wi manam woman badara waqta sigara ila al huda istaraha waqta al kibar kala mo gandanɗa hoore men gonɗa nde suka a yawi lewol peewal sa yaham gonɗa ma pofɗeɗa is woni noon ɓuri ko hen wat nafoore woni wi ko walazimu man la yazalu abida ila rabbi hudahu qaida manam kala tolni ɗon tan yo ñibɗam gandanɗa hoore ma kala tolnimo rew Allah kala gonɗam muɗum ma ɗowmo fanma e lawol peewal kono ɗum ɗon min jiiya Cheikh Abdourahmane Mbacké ha paari kadi o woni gandanɗa hoore ma ko ceerno gandinowo ceerno ne owo te kadi ceerno jottinowo e jomirawo subahanahu wa taala te neɗɗo kam kala ɗo wawi tol ɗum tan woni foti wono gueɗal muɗum saabi jomirawo subahanahu wa taala wiite alquran ni manam wama halaqtul jinna wal insa illa liyabudun taggani neɗɗo e jinni siko wona yoɓ kam ndew kala ɓe gandanɗo hoore ma noon sa wondi muɗum ma rewnum Allah ma hollum lawol peewal ma ittuma majjeri ittuma e wobde Allah on ɗon kadi kala tolniɗa haɗa foti ñibde muɗum te kadi kala tolniɗa haɗa foti watta mum hakkille saabi honnino manam cukkirɗa muɗum janggo jaam alquran wiyata ko yawma nad'u kulla unasin bi imamihim goto foof on cukkuɗa ko on ɗon woni imam ma jangga te noon Cheikh Abdourahmane Mbacké o timmi ceerno cheikhul muallim o timmi cheikhul murabbi o timmi cheikhul muraqi kono hen ɗum ñagano jomirawo subahanahu wa taala Allah ɓoyna ɗum ɗo dendal ngal kadi min beltima min feewi koreji fulɓe fof gaari gacci hen hay goto heɗen ñaago Allah tan kal garɗo maggal yo jomirawo subahanahu wa taala jaɓan ɗum maggal muɗum jaɓana enen fof okken ɗum manam Allah hokku men kadi watta ɗum duuɓi kewɗi heɗen gandi tan Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ala morowo ala dan ala nan ala hay goto nin way kay tan way noon ko Allah waɗi ɗum noon kono heɗen ñagano jomirawo subahanahu wa taala heɗen ñagano Cheikh Abdourahmane Mbacké Allah ɓoyna ɗum ɗo ɓoyno dennagal almuɓe fof saabi Serigne Touba wiyata idil mouridu la yuridu abada gayra ridwa rahmani haythu qasada murid on ganduɗa hoore makko manam moyɗo bawɗo Allah kala toɓɓi tan yo manam yo wonko manam ko yurmen Allah tan ƴewat toon te kadi moƴƴere Allah ɗum ɗon no min jeeyi Cheikh Abdourahmane Mbacké ha ɗum taki min totti ɗum koye amen nder e ɓoow kono hen ñagano foof en ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Serigne Mountakha sunu borom yàggal ko fi Cheikh Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne mooy sunu bunt ci Serigne Touba sunu borom yàggal ko fi waaye nag Cheikh Mouhidine mi nga xam ne mooy sunu bunt ci Cheikh Abdourahmane Mbacké sunu borom yàggal ko fi mboolem mbokk taalibe yëpp ñaan sunu borom nangu ñu màggal gi te it am na ci yaakaar baax a baax ndax jàng nañ alquran jàng nañ qasaid def nañ waxtaan ci sëñ bi def nañ waxtaan ci si wàllum diine kon loolu sant la depuis bi ñu fi ñëwee ba léegi ci loolu lañ nekk ndax Serigne Touba loolu moo taxoon mu sanc dëkkam bi kon ñu ngi ziar ñëpp di baalu ñëpp xaq di sant ñëpp rek waaw koy jëriñ Mbacké Baro daa mel ni waxtu wi jot na fi mu ne sëkk sax pour ñu war a mën a dem ca ku tedd ki incha allah daal di koy siyaare waxtaan ak moom ziar ko mu ñaanal ñu dénk ñu ay kaddu comme ni mu ko daan defee kon fi mu toll nii daanaka sëñ bi génn na te dañoo war a daal jege ji rek incha allah siyaare sëñ bi te waxtu bi xaw naa guddi waaw waxtu bi xaw naa guddi waaw léegi kon bismillah kon mbokk yi seetaan Hizbut Rahmane TV léegi rek incha allah ci kanam daal leen jox image sëriñ bi incha allah en direct ngeen di ko gis bu soobee yàlla jërë ngeen jëf ba ci kanam incha allah